turti bermakon tap nom tu bam arek mentara sengi kila ni ih ni bang yo yu dari ba wan te kila yo hi te tu wai omso real fruit te perlu kerja lah bun sen ngah lah kuat ban penuh video mah te finally mentara sengi kadega sengi marathon sini seorang tinggal lagi mare jong ka 5k mentara step tidak bun mari beriu pen tengah try pila akan jak mah yang aso kawan yang subscribe mah bidang wan tamai supaya like video mentang lah jan poi har starting point tuhan neng nang ni kan ya starting point yang 5k pelu hi 5k ka 10k ka 21k sya station neng dan sendur syang ni sepang irang bak kalau nafang mentah dan sedang buat kepor mare tapi sedang nengkong serang ni sedang nengkong kantai ni baik apa ya? Boleh ya? Itu sedang nengkong serang. Oh, tu lah dik-dik ki pajba gila ya ko amare nang dia jong serang station ni jong kantai. Semua niat wewe kamdot prize kini ya sukiski mesin slam wan nam yu wewe di balam kon ya wan ba ikan thai wat welam di kon yang pi yang ne group tang kisenrang ya nang ni ndra pois 1 kilometer bila amare start baklan ma nang ni suya jajai enjoy rwa shot kene run for what For fun. Then make fun of it. Ya suski wanam nyan ini knarit singaw ha burom di punya kenang bakanam dia kana ono beslongsi. Di bailam kon dabak ya ki kon. Di bomdon kupon do pin yo ka ba manam ting bon peting am yo ba. Ka ba am ka bon bar har walai ma bela yo asin asin do. Tingi dan hang neru isa walat mi celah Minister Sport Tribe Tamai dia ba Najuai MLA jingi Pak Gavin kompon badai na banta ban yo ba dang belang petik dang belang itu padan petik and we have Medicom Shot, what is it? Boxer? Olympian, world champion, everything, okay? She's here. So, right now I'll ask Sir Medicom YME Sports Minister to give just a few words of encouragement. At the very outset, I'm so happy to stand here to flag off this 4th Sora International Marathon. I'd like to congratulate the department, the Meghalaya Sport Olympic Association, all the district administration, the SDO from Sora, and to each and everyone, all the volunteers, participants. We are so excited to be here, and this is the initiative of the government to link sport with tourism. So because of this kind of initiative, now Boston, Berlin, even Mumbai Marathon has become in the map of the world. So this is our effort, and I'm confident that in the near future, even Sora Marathon also will be in the world map. So once again, and I'm so delighted to welcome our very own champion of the country, of the world, MC Medicom. Let's give a round of applause as a token of welcome to her. Thank you so much.
for taking the initiative to come all the way here to encourage our runner. So with these few words, once again, I congratulate to each and everyone who have been the part of this marathon. Thank you. Kublai Shibon. Kublai Shibon sah. Taisin kerpadlet wat nam kerki ban mare. Flag off. Yat. Ndai mare. Okay. So to walk and then run after 1 kilometer. Okay. So Bapaya shall be. So Bapaya will hand over the flag. He is Assistant Director of Sports. And we welcome SDO also, but salam pu drama. Are you ready? Yes! Come on, let's hear you shout. Are you ready? Yes! Let's hear you say 10, 9, 8, 7, 6. Come on, shout louder. 4, 3, 2, the first Sora International Marathon. This is an announcement for those who are still working from behind. If you have come with kids, please, you can join the girls contingent. Don't run. If you have come with kids, you can walk with the girls contingent. Walk slow. Oh, lasu blue, lasu purple ni dijai. Lasu blue, lasu purple. Run for fun ni ya. Ya mari sku chua. Chuya. Ami, lang mai. Mana mong? Tiba wan mari mata kasengi kiba yo iya kan video semua ya komen mo. Ay mari for fun mak pun beri yo. Ni bom jumelin ban shu mare be. Ban mare be khat mare nadu pasdang mare pen be mlo. Oi ta. Ting hap shu ya shu jai nang ban ailat gi doksa. Kong ye. Phim lệnh si. Ta. Boleh phim lệnh lang. Ta. Doksa kabarit. Oi bro. Ta bro. Riêng tao mà. Sanspa terus Pak Mitar yang lak mare. Sampai halat hanat. Tuh. Ila kang surok terus tuh. Tush. Umur lewat mare. Set no lewat ring labun. Kat balak Oh, purple gi blue se. Oh, bar zoom. Udah membahas. Water station ahead. Tang thia room. Poi. Di chua. Thai. Keluar. Di chua mentah. Ini water station. Saya silang. Baik kuat ni. Amun baik pula apa yang nak jabuk.
Oi, Chol. Ya. Thì việc là xe Xong thạch cho bạn phăng nên nhận thạch ar kilometer lah ya. Udah pun bak bro. Kerut waknya. Xong thạch choang ni, bịch brio cho niat. Wah. Betul. Baik enjoy ha. Kiki ba poi sini ti gila enjoy ha. Video sebaya like mah. Kibom yo poi ru sebah sewan kawai pat kasnem. Mar kalong kadon malaka snem kani. Nga kade kasin ka balai yang ah. Kani de ka food. Ngawan ka second kathat ka food. Ka fast klam yo wan himat kade perok daw. Chal ya. Ini sedang biang mentang ini sange sharing video highlight kau wak col ke baik perlu jaga arbu itenat ha sekawai kedai per step kamare tu dah pengat ha itu lu ada kimare yang ke arbuai ke apa ya bahasa setengah saya buat thai zaman keren dong, solat ciu. Oh really ya? Thai je mana? Thai je. Mari mana? Hah? Ini mana lari? Ini pigo. Panjang. Ini telah yang mix selang makan thai buat senrang. Andai starting mana? Mustard nengkong di senrang. Abi thầy kan thầy baba tatar đây cũng ngang ada bom jumlin mare sekawai ru bahasa mare for fun ne paring video tat te mare ne tok tok finally la jan poi tat thì finish point I am the champion. Nơi ta nóng put. Pen sa sipang lapoy. Yo. 5K lapoy. Finish ni. Yo medal na pang ru. Ama yang harut wan. Wan ni. Saja. Food marathon. Ano? Ayo tahu 5K tahu 5K. Oh ni run for fun. Yo. Ngabom jumlin telah thaj bhajai kata kamare. Tu dia jaga kolek yaki medal. Oke. Ana. Pai ni mai. Còn gì sống vạ đấy.
Ang tu jaka ajing bam situ. Like nak untang. Am eh? Jaka kolek jing bam. Banyak poin. Palaro. Ah. Pangui Pak. Teh perlu layo jing bam mentang 4 pelit gini ka pala batap jing bam. Teh ni lek suasa ti sepok sebadan happy dan you. Teh tegi bro. Hei mah. Am tu mah. Talak ra arteli. Tu wei. Chal. Perlu mentah ada marek ngipoi kai sini. Ni jaka ngam tip perteng tang ba ngasau gi ong ka double drive mah. Jaka sila dah ngapa kelar ong yang seu ai. Ni gila bun kena mak poi dah meneh. Tu. Style shot baik. Perlu mentang kamu orang pi dan meladap yok ini jingbam ada pak ni dengan plate mah dan you apa dan pen pi kiba page ini video kiba yok one sekali ka jing mare mentang sengi kila ni ni bang yok you dari kiba one te kila yok hi te tu wai sok real fruit tu wai biscuit coklat sniga dan biskuit dan roti sunero sampai makan sapul bat ukik dengan bam roti mentan nomor belak tangan yang dia berom sok mah turti bermakan tap nom tu dan bam di bom sok perlu tangan ni ke video ni like nak share sobat bani subscribe like mah ini jingbam matam ru dang bun ni namlak ban bam nomor ba 4 tangan bah bedang step pelat kawai la ada bisa mana step tengah try enjoy hi ban page ni video mah nomor aslem ngam ju pen mi video show tu mah sobat bani subscribe ya share ya like itu bedang wan thamai subscribe kibala rem te su like su share bu status baik PUI hiba enjoy bah kar mare namar la bun bagi brio mentau senem kanang mui kawai ka senem syakawai ka senem kinang bun bagi brio te piru ki bompat wan mentau senem bompat wan menhaki wai ki senem sawan pat la syam senem namar ka shutdown be malaka senem kan ka marathon ni seorang mah coklat dik me coklat seno ngau ada bam la kaladur mare wanus pau ada apa ni what do you talk? Talk. Lewat kaj. Kani kadai ka syai Seven Sister Fall buat ka finish point yo badan hang ni hadian jonga he. Iki yam kenat bah tang ba kalak duna bah ka kawai ru duna selapha mentau senam. Bye bye.